Not a negotiating tool? No, it's not. No, it's a pure economic. We have big deficits with, as you know, with all three of them. And in one case, they're sending massive amounts of fentanyl, killing hundreds of thousands of people a year with the fentanyl. Donald Trump chuan February ni khat sang ni le som ni panga khan White House a President pi sa puiber Oval Office a Canada, Mexico le China ramte de chua chia sang tak zazela som ni panga zet lak na tur thupek executive order assign ni in the Guardian chuan atar langa International Emergency Economic Powers Act manghian Canada le Mexico de chua te atanga zazela som ni panga zet chiati puntur ani lain Canada de chua te zinga energy lam chi te ero zazela som chawin chia atipung thunga China de chua te atang po in zazela som zet chiati pun ani bok ti in Associated Press AP News chuan antar lang China le Mexico ramte chuan he mi chungchanga hian thom anla nei lova Canada ero chuan United States de chua te atanga chia sang tak anlak ve tur thu puangin phole ni February ni li sang ni le som ni panga a mantran tu Trama executive order hi an beilet ngal zat chia sang jok in choi tir tuma US le Canada ram pani te in beina chungchang hi I han bel chiang te ang United States khu Canada le Mexico ram te kar che a om ani a United States then khat in kara Canada ram atlazet boka lir theya zin don phei chuan Canada ram food tel lovin US atlo chua thei mi alo chutiang khopa in nai le in Syria la cheng ho chuni ma se ching al le sa anin chim ton na konga an tual thu a che thar ta thut mai si a chu wangin North America politics le economy ma khwa khu a chiri viauri ani he current affairs poimo tak hian China rampo ahonga wangin khovela ramro pui berle thilti theiber USA President thar Donald Trump malak na hi keikani inti te tan chuan hriat thoiri ngot chi ani lova India mar chakil to pa mizo te star ron ni ma se engtiang takin nge khovel pum angor hin ang ti te chu mithiam te poin beng sikangai to in an chhut meka ZawlaiDi Belhchianna manga chu thil thleng poimo tak chu I hriat chian le zual theinan he video hi kan buat sayani Traman indrin ni February thathar ni a executive order asaina wang khan Canada le Mexico ram de chua tereng reng chuan chia sang tak zazela somni panga zet lak ani zel to dona Canada atanga US salute energy lamchi tui al thai thlit fim lote diesel le petrol ang chia te ero chia lak turzat hi zazela som chau ani ve thung dona ni China rampo Trama executive order hian huamtel ma se tunma dai atang to khan heti zat chia hi China de chu atang te lak ani a chia apun pha lo anga soi thei ani lain chia la ngai lo na thil dang te po he executive order hian a huam tel ta ka wangin China de chu zong po akang kai ta vek mai ani phek thum zeta thui Trama executive order hi angia langanin internet lama chiar thein a oma US sarkar official website a alandanin he executive order siam ani chan hi dan lovar America na lut ru ti top ani theinan le drugs thokchak fentanyl lut rui reng ven du wang ani amakte da yetiro dan kala America na lut ru te dan ani theinan le rui thei thil khwa khira ti rem tum wanga chiati punte dai chu plongwa ka matdap ang mai ni in angai theyang chu wangin Trama executive order hi zirchian fe thama oma hriat chian lo phei chuan chiati pun le ram ven him tum na hian engin kung kai na nge mo an nei le tia angai na hrelo zeta loral khat thlir liam mai thei deuh turani he order a hian drugs tol ruk ching Mexican te chuan sarkar ne na in kung kai na thuk tak an nei hi pomzama har tak zeta drugs siam chuak tu te le tol ruk ching te tan hian Mexico sarkarin vanram tlafwal asiam saklata wangin
drugs overdose awangin American sangtel an thi zoi sia an tho ho na hian United States pumpui himna ati der thona wangin ruihlo tolruk ching te hi kan nuai bowangai ti in a inziaka he executive order hian Mexico sarkar chu ruihlo siam chuak tu te le tolruk ching te athurwal pui ti in apu chiang mai sia hei hian boruak ati so sang zwal ati thayang Canada chungchanga chuan USA a fentanyl lut zazela pakhat chau hi Canada atanga lut ani ti chungchang hi social media lama adarna samaya ma se trama sarkar mudan ero adang dai thung Canada ram fentanyl siam chua apung tuala nikuma ringot po khan American maktaduai kwa point pariat z ti hlum na khop ram ri ve laman ani ati thlot an thu chua be chana soi chuan fentanyl hi atho chak em awangin claim te chau po ni se a hlau om em ani Canadian Prime Minister Justin Trudeau chuan Twitter ni thin tun nuwa x lo ni ta ti hian a chang let ve ngal vara United States in February nili atanga Canada de chua te chia za zela somni panga zel le energy lama kan de chua te chia za zela som anlak tur thu an ti chiang to a voina cabinet thutkhom na po he mi chungchang hi kan khel to a Mexico president po kala bethua yang he thil hi kan du lo tak zeta ma se hetiang thil ma chon tur hian Canada hi ain peilok sa diamani zanin tlaya Canadian mi puite ma a ka soi chiang ang atia tlailama press conference anei na Trudeau chuan van doi thlak takin White House thutluk na hian min sui khom an hekin min tender zoka insum don ton na konga US malak dan hi Canada chuan chang le tin American de chua vaibel che sing khat sang khat zanga man hu bungrua a te chuan chia sang tak zazela somni panga zet lak ani ve ang thole ni February nili atangin vaibel che sang thum man hu bungrua a chia thar hi lang hal turani a vaibel che sing khat sang ni le zanga man hu bungro danga te po tuna tanga ni somni pakhat aral huna chia bi thar lak turani dona Canada company te chu bungro lak lu konga loin siam rem tura be se yan ni alaya lai chwa chi le energy lam chi te ba ka tho ho na kong sang then khata te ero chia lak ani lo nan ma kan la zelang ati tudu chuan thane mangai khopa best and now is also the time to choose Canada. There are many ways for you to do your part. It might mean checking the labels at the supermarket and picking Canadian-made products. Canada in than ahun ta tak zete in mo phurna len chwa thei dan kong tam tak awmang dora thilin lei po in khoiram ku chuang nge ti en chiang ula kan ram de chwa tenge in lei jok zel angai ti na te pon yang chu cholmang tura injin chwa don po in ramdanga mun nuam te pan mai lovin keima ni ram nge in cholman na mun nuam tak tak apek chewi hi in pan jok tura ni ti na te po ani yang chu ati hialani kha executive order asan lai khan President Trump chu Canada Mexico le China ramten chia tharan pumpel theidan konga omem ti in thuthar the dar tu ten an zota Not a negotiating tool? No, it's not. No, it's a pure economic. We have big deficits with, as you know, with all three of them. And in one case, they're sending massive amounts of fentanyl, killing hundreds of thousands of people a year with the fentanyl. Ani chuan ai omlo tuna tak hi chuan a ommia lo ti in a chang mia in biak rem na te po a om theida lo motia an ve thlem nial po in ai in biak rem na a om theilowang ram eile bar le sumpai din mun khoi thil ania sarkar ma sa wang khan kha le chen kha kan lo tuar tlok to a dan bo chetu mi makta duai tel kan rama an ron lu ru ka wangin kan tuar rep to a Canada le China atanga fentanyl aron lu churchura wangin kan rama hian fentanyl atam hle ti in hriat kha China chuan fentanyl asiama Mexico rama atol luta Canada kaltlangin ron thiar lu ani bok atam jok chu Mexico atanga ron lut ani a
Canada atang po in tam tham tak aron lut ti in achang le mia mai ani Trudeau po in achan lam ane so khop mai US ne na rei tak chung in kung kai na thatak nei to le anin biak rem na anga tun thlenga larin omtlat an ni na chang cho in Canadian tam tak te chuan hetia kan then om hnai ber le kan thian te ramin ramdang ram sang sang te bitum lova keini min thur bing tamai hi mak kan ti hlom ngotin karinga tholim hlima Canada mai chu kan chuzui turani ang tia jing thang thanga kan lam hoya kutum lek hi American tam tak an omin karing lo ti in asoi BBC France 24 le media sang report be chana soi chuan Trump sarkar khwan Canada Mexico le China ramte chu anlaka chhiah sang taklak ani tur chung changa hian aep zonga mala lo turin an lo thoilok diam to ani mela or at least in terms of a message to the Canadian government that if it retaliates with the targeted tariffs that it has been planning to, then the percentages will go up. Dodal na le thungrul na aom phot chuan fentanyl chungchanga lek phei hi chuan US khwan ati mai lova ya sang zokin chia alangei don ni in politics chungchang soi thin thulak na hnar nei thajet Mark Nixon chuan official Instagram channela asoi Mexico sarkar po ateu hal hlar maya ruihlo tol rutu tene na inmong zom ang hiala US in Mexico sarkar apu chu na takina dema Mexico sarkar chuan White House in kan sarkar hi dan bo chatu tene na inzom na neile sarkara le zelpo kudrol anga minpu hi puna omje nei lawani ti in kan nola khoya emo anlo om ve ani po in an hena ral thuam thal thin tu United States thurwal puite an ninge yang ati ve mia Mexico sarkar thu chuakina tarlan dan chuan United States khwan an ramin fentanyl an man na sat awanga an khwa khir du ani chuan olsam taka an lei theina dor tamlu tukte khu khwa khir sela dan kala sum don na amhanga sum pei pung thin te po an khap turani zo an tia chia sang tak in lak sak hian boina atire lova in biang na le indor na ero chuan atire thei ti in indor na le in biak na manga soifel thei an be sei thu in an thu chua mor an boka ma se Mexico ram po in an be sei na le ron na hian omzia nei lo chuan US de chua te atanga chia sang tak lalet ve mia turin ruwa man na dang po an nei ti ati chiang hle heti la hian China ero chuan an ram de chua USA a lu zong atanga chia la kim biai tuma Trump sarkarin thutluk na asiam hi angai mo lova a eng hel lem lo ati theyang ado dal zong emo a thlop zong emo po in thu thar anei du mi alova World Trade Organization WTO manga China economy ti ngel nge zui zel na tu ruwa man na thate anei te po anima na Trump khwan chia sang tak lak chok hi athupui berlova TikTok phechu a hlok na zawe a chan thei don phot chuan US a man arem ti don ti thu te po alo soi to a chia manga ramdang te hrek ngot lova a kai hruai US sarkar ti hausak zel le kongtin renga America First ani theina turin thapuya thomek zelani hetianga chia sang jok la tura thutluk na siam hian engtiang chi in nge khovel economy a hong zui zel don ti hi chiang taka soi thei lani lo ma se chia lak za tur abituk tharawang hian United States le athen om Canada le Mexico ramte baka China ramte ne na geopolitics tual China zola an boruak ati tang hle ti ero thil chiang takani indor na le inbiak na manga soifel chiani em engtika nge an soifel theyang soifel theilo ta ang se engtiang fakawin nge heng ramte economy hian atorang ti te chu hunin ala hrilang chu tunlai thil thleng current affairs poimo big te ihriat chian zel theinan ZawlaiDi Belhchianna ngai nom le rin tlak hian iloin hnang fak thin don nia